You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high progress. I'ma rip this shit. Guys, kita akan ke tempatnya si Om Daniel ya, di Gedegnya. Kita mau ngobrol sama mau ngaliwat ya, ngaliwat bukan nama kudu loba makan jang. Oke. Mama. Tunggu nanti di tempat Mang Daniel ya. Ngolong jalan itu Itu kemana korek kulkeun itu. Oke. PW tes PW. Enggak sih. Si Om PW nelpon, dia nggak bisa ke sini. Lagi ada urusan. Oke. Ini gedegku. Ini gedeg si Mang Daniel ini, guys. Kan cuman sekarang bagusna parah wae aduh ampun. Brogo, kadon loba. Sampainya. Ya. Aduh, lumayan guys, dapat jagung dari Om Ucok. Kita bakar ya di sini. Hayangnya, hayangnya. Oke guys, kita mancing dulu ya. Mancing masalah. Mancing kamu. Kamu jadi ikan. Ikan tadi. Nah, ya saung guys. Jadi ini tempatnya si Mang Daniel, tempat nongkrongnya si Mang Daniel ya. Biasanya di sekitaran sini banyak ular hijau, pucuk, guys. Mungkin kita coba cari sebelah sana, oke guys. Biasanya di bekas kolam ada lubang-lubang, biasanya suka ada ular. Bekas lubang tikus suka didiamin sama ular, biasanya ular kobra, urai cau emas. Kita cari dulu, oke. Guys, biasanya di sini ada ular di rimba-rimba kayak gini. Tapi kita cari terus di mana keberadaan ular itu. Oke guys, sini guys. Buntu jalan sana guys. Bekas petani-petani, ada saung terbengkalai, udah lama nggak dihuni barangkali. Dulu konon karena katanya di sini ada ular sanca besar. Pas saya pantau ke sini beberapa waktu lalu nggak ketemu. Mudah-mudahan sekarang
ada jejaknya. Oke guys, come on. Wah. Jadi Pribarosa ada gedangan jauh guys. Guys, ada ular guys. Sini guys. Ya, harus naik lewat. Besar Ini yang dinamakan ular weling, orai weling. Weling kuning hitam. Lumayan agresif. Pageh we dipacok ku ieu mah. Kita amankan dulu di tempat yang luas. Sigana eta kandangna Nil. Eta kandangna sih. Pasti. Ini guys. Nggak usah konyorok gitu. Ih. Dia kalau ketemu orang, ketemu lawan membesar. Kayak bangkong. Tuh guys. Sangat besar guys. Wis nah kitu nya. Posisi mau matuk guys. Hey. Gimana kita tangkap aja, kita amankan. Ji belum nggak manis aja. Ronde satu. Kita tangkap aja ya, bos. Tangkap bos. Tangkap. Kita tipu. Jangan bergerak guys. Dia peka. Panjang kan? Besar guys. Ini ada semeter lebih ada. Yang hiasan halus ya mah. Iya. Dari Kita kerak. rilis. Kita amankan di rumah Pak Opi. Soalnya orang kayak gini Kesayangan. langka guys di daerah kita. Kopi sekarang punya yang ular. Biasanya orang kayak gini banyak di pohon-pohon, di pinggir sungai, pohon bakau uni gitulah. Pak, lihat mulutnya Pak, giginya berapa ekor giginya Pak? Giginya ada berapa biji? Guys, Pokoknya Pak gue mana? giginya kayak Oh, itu ada purah, biji. purah tuh bisanya. Kita amankan guys, lumayan. Kita rilis di penangkaran rumah Pak Opik. Lumayan, sekarang dapat 4 ekor. 5 yang tadi saya dapat 5. Yang bener. Iya, saya tadi yang kecil. Gimana bos? Karung kita rilis. Ji. Ya. Ngam. Udah dulu episode sekarang. Jangan lupa and like and subscribe di video YouTube Opik Channel. Oke?